Riri President Ruto ehokete gukayukia rumiriria kiama kia ODM na mwihoko wa gukahotana githurano kinene twerekeire ni kwajitie kugia na njatũkano kiama-ini kiu iguru rigie thirikari ya urumwe. Munini wa mutongoria wa kiama kiu Godfrey Osoti augite kiama kiu gitikunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. President Ruto atabete kunyorokia utongoria wake toria maiguithanirie na Raila Odinga mweri wa gatatu mwaka uyu. When we talk about broad base, we should also remember to talk about the 10 points agenda. Ile mheshimiwa Raila aliweka kidole. Maundu maria atongoria acio maiguithanirie mahingio ni kuhingio kwa riboti ya NADCO iria yahitukirio ni bunge mwaka muhituku. Thirikari eigananie mbeca matura-ini, thirikari cia matura ihorwo njeki makiria, thirikari eigithie hari andu ethi, atongoria makorwo na uigĩrĩrĩki, muingi wetikirio kururungana, thirĩ wa bururi uthurimwo ringi, ungumania uhukio kaimana, uitangi wa mbeca cia muingi ukinya muthia no nyitani migwate uthire, na nyumba cia mohoro cietikirio irute wira itekuingirirwo. President Ruto ni akoretwo akigeria kuhingia mamwe ma maundu macio. Kwa muhiano ni obite kamiti ya kuriha family iria ciehutirio ni mirurungano, ona gutuika kamiti iyo ni acokire guteanirio ni magoti. Kwa sababu wale ambao wamesimamisha mambo ya compensation ni watu wa kotini. Tafadhali jaji wetu muachilie hiyo mambo ya compensation iendelee mbele, kwa sababu ni koti ambayo imeshikilia. Ona kuhana rogo kiama kia ODM kiugete nigi guthii na mbere na kwirugamia ta kiama, ona uteti wa githurano kinene ugikuhagiriria. Utongoria wa kiama kiu ugete ni uguthii ugicuthagiriria uri uteti uregariura. Na tukiendelea mbele, sisi tunasema kama wana ODM tunakaza kamba, na tunakaza kamba zaidi, na tutaenda kukaa kwa meza tuseme tukipiga kura sasa kama watu wa ODM tukiendelea mbele ni nini ambayo sisi pia tutapata, na tulete hapa Western na tupeleke pile ile mahali ingine yote. Kama katibu mkuu wa chama cha ODM, kuna watu wanasema chama imeuzwa. Mimi nataka kuwaambia, kama ni wewe umedanganywa ati umeuziwa chama, ujue umegongwa. Ujue umegongwa. Kuuza chama ya ODM ni kama kuuza Uhuru Park. Maya mokite riri ateti majiti kubanga itama ciao makihariria mbere ya githurano kinene twerekeire kia mwaka wa 2027. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.